Utambulisho wetu ni zaidi ya majina na miaka. Tunapozungumzia utambulisho wetu ama identity zetu, zinahusisha kuanzia kwanza sisi vile tunavyojichukulia, tunavyojiona sisi ni akina nani, tunavyojitafasiri, tunavyojichukulia na kujichukua kujiweka katika ulimwengu wa nje. Mambo yale ambayo sisi tunayaamini, mambo ambayo sisi tunayathamini, na vile ambavyo tunafanya maamuzi na machaguo yetu katika maisha. Na mambo haya yanajengwa na mambo makuu manne. Jambo la kwanza ni familia na mazingira ambayo tulikulia. Vitu ambavyo tunaamini, vitu ambavyo tunathamini, mizizi yake na misingi yake ilijengwa katika utoto wetu. Kama tulikuzwa katika familia bora ambayo tulifundishwa upendo, tulifundishwa kujali watu wengine, ni rahisi sana sisi hiyo ikawa ni sehemu ya vitu ambavyo tunaviamini na tunavithamini. Jambo la pili ni mahusiano yale ambayo tuko nayo. Sasa hapa tunaanza kuangalia ule ulimwengu wa nje. Mahusiano kwa maana marafiki zetu, watu tunaoangalia kama mfano, watu tunaojifunza kutoka kwao, kwa sababu hawa ndio wanaotusaidia katika kujenga vitu gani tuweze kuviamini, vitu gani tuweze kuvithamini, vitu gani tuweze kuvitenda na tuvitende kwa namna gani. Jambo la tatu ni uzoefu wetu katika maisha. Huu unaweza ukawa uzoefu wa tangu utotoni, maisha mbalimbali tumepitia, kufanikiwa, changamoto, kukosea. Yote haya yalitujenga kwa namna fulani na yakatufanya sisi hata utambulisho wetu uweze kuwa namna fulani. Jambo la nne ni yale machaguo tunayoyafanya katika maisha yetu ya kila siku. Marafiki wale tunajihusisha nao, aina za kazi tunafanya, mazingira ambayo tunaishi, watu tunahusiana nao, vile vitu ambavyo tunavifanya katika maisha yetu ya kila siku, na mfumo wetu wa maisha unaenda kuhusika moja kwa moja kujenga ile identity ama utambulisho wetu kwa namna ambavyo sisi tulivyo na tunakuaje. Kwa wiki hii nitaongelea kwa undani zaidi sisi ni nani, au wewe ni nani, ama mimi ni nani, inajengwa na nini, kuangalia katika jicho la kisaikolojia, na tufanyeje ili kuweza kuhakikisha identity zetu ziko salama kila wakati, kwa sababu hizo ndio zinazotutambulisha huko nje na ndio zinakuwa ni mfumo mzima wa maisha yetu ya kila siku.